kedai ke AKASHVANI Shillong ke kubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Kut jingmut Menteri Rang Bado Narendra Modi ban penlong ya ke India ke Viksit Bharat da ke babut ya ki kendon kariti sensyari bat ke mensim jong ke Atma Nirbhar. Pentip Chief Electoral Officer ke Meghalaya Dr. BDR Tiwari syapang ke jingpen kre jong ke Meghalaya nak bentar ke Special Intensive Revision SIR ya ki Electoral Rule. Bat penbenar ke sarkar ban penhe ya kakat ling swing ha umroi da 1,000 sanspa square meter. Menteri Rang Bado Narendra Modi haba paidian syaki arpausan senem ke jing syakri jong u yakari ula penpau bakari kala keladur hapo ke jing alam jong u. Hakikar wo leng ba ke social media ula ong ba ke jing sedang kam hakikat wes nem baladem kila penkup bor ki kentai ki samla bat ki nongrem bat kila kentiru ya palat arpausan klur ki brio na ke jing longdup sya ke jing dap jing biang. Umudi ulapin skembiam ya ke jingkut jingmut jong ban penlong ya ke India ke Viksit Bharat da ke babut ya ke kendon kariti sensyari bat ke mensim jong ke Atma Nirbhar. Haba pin kenmau ya ke por menba udang long Menteri Rang Ba jong ke Gujarat ulong ba ke jingtra shitom lang jong baro kalapin kela ya ke jella ke baju syaklin shop ha ke jing rang ringkyang syaka nong muna jong ke jella ke badan ya ke sensyar khadar ke babha bat ke bakiu ha ke liang ki karkhana. Chief Electoral Officer Dr. BDR Tiwari ula pentep hakinong tok kubor syapang ki jingpen kre jong ke Meghalaya na ke bentar ke Special Intensive Revision SIR ya ki Electoral Rule katkum ki Election Commission of India. Utiwari ula ong baya ki Electoral Rule jong ke senam arhajar san la banyo lingba ke online bat ke jingpen shisha ya u neka nong tep vote kan kentup ya ki ka arthli ke duler ha ke ba ya ke adhar kan en pennon kam tam na ke bentar ke jingpen itu bat undai ya ke jinglong nong shong shnong. Chief Electoral Officer ula pentip ru ba ke jingdon ki jakat tep vote hadin beladap penbait rinti kenlong lai hajar ndriu spa khat santani ha ke leng ke jella. Election Commission of India kala aji menjuru ya ke jingpen rum sa lai posan yut ki Assistant Electoral Registration Officer ki bathamai bat kami kala kentiu ya ke jingdon jongki syaka shispa arpo ndriu ngut. Kejingdan kinong tap vote ha Meghalaya kala kiew syapalat kendai lat haki arpos nembaladem lapentip Chief Electoral Officer BDR Tiwari haki nung tok kubor ha Shillong henin kasngi. Kejingdan kinong tap vote kat ha unai lut arhajar arposan kalong arporai lat hendriw hajar laispa praposamun habia nujor bat kasnam arhajar san kabalong kat lailak laiposan hajar praspa kat hendriw ngut. Kat hadu unai lot arhajar arposan kishenrang kidon kat welat lai ponyo hajar lai spa kat ndriungut bat kikin thai kat welat ndriu po khandai hajar ndriu po arngut nalor ndriungut kibadai ki third gender. Katamat penroi sor da ke jing snok tilang bat ke Shillong Municipal Board kila penkut no ya ke jing lap ya ke swachta hi seva arhajar arposan ha ke jing lang ke belalong ha Shillong. Kami ke jing penkut ya ke Shillong kitau ke belalong ha ke ribar ke wei halor ke pang Swachh Hotsav Festival of Cleanliness kala sedang nadu ke kat nyau tarik unai lur bat kelakut ha ke ar tarik risau. Menteri ke kuat ke kia ubak wailat Miki Shilla ringkat bat ki officer katanan kelaya donlang ha ke jialang. Ubak wailat Miki Shilla haba ajing keren ulai ro ikinong trei ki bapen kuat pensuba baki lom kum ki riu shlur basisha jom ke jing lek kuat. Ula kentu yakinong shong shnong baken persyang ban penne ya ke jing kuat ha ki shnong kitau bat banyashim bentalang ha ki kam pen kuat shnong. Kami kedai ke AKASHVANI Shillong ke bawah lam syapi ya ke kubor. Ban petang biang ya ke kubor. Ke sarkar ke lapin bena ban penhe ya ke katling swing ha umroi da 1,000 sanspa square meter. Bat ke jing he jong ke jaka barok ke wei kenong 10,000 sanspa square meter.
Ke Airport Authority of India kalamang san phoklur tengka na kabanta ka project bat ke jing thmu chomka kalong ban penrung ye ki leng swing ba kham he kom ke Airbus A320 ban pen bha ye ke jing pinyaso shaki sorba ba pau jong kari kom ke Mumbai ke Bengaluru bat ke Chennai. Ka Meghalaya State Pollution Control Board kalapin ngom ya ke jingalang penshai pat ba banweng ye ke jing e jong kinong song ru ki kersha na ke jing thmu bat ki kentu ye ki bor pinyat baken pentikana ban aikam aicham yaki. Ka Central Recruitment Board CRB kan sapelat yak result jong ka written examination jong ka Meghalaya Police Recruitment arhajar arphosan hapo menta ubnai lapentikna u chairman jong ka CRB udalton marak IPS. Uloong baka jingslem nakatarik balabo kata habasdang unailur kadai nakadaw ka jing bishar bat ka khen kadia yaki mark dak assessment company. Habakren yakinong yale examen na kabanta ka kampulit kibayaki persya umarak ulom bakinong yale examen kila snohon hadin bakila tim yakadaw jong ka jingslem. Kumba san pausaw hajanwat kisamla kila tho yak examen thumkam bat kani kala nang penslam shushu yak jing pensisha. Umarak ula pensyai ba kajing bisha ya kajing tho examen kalong kabakut ki mark jong ka PET ladap penmi bat ka result jong ka examen ru kan sami hi shen. Kakarbi Traditional Faith Association KTFA kalapin long ya kajingalang kabakerpang hakashnong kulia Haribhoi District na kabantaban kenteo bat penne pensa ya kilariti berim jong kejat ben Rio Karbi. UMLA kanong po uba meral bonds ulalong ukongsan hakini kejingalang hakabaladon langru kinuyalam jong ka KTFA bat kitikot nakaleng ka Meghalaya. Hakijin keranjung uba meral bonds ulakan tu ya kejat ben Rio Karbi baken long kibayatali ban penne ikilariti jongki bat banyaburam iwe pat bat kumjuru ya kijinget nyam jongki wei. Ka Central Puja Committee Garo Hills kalapin long ya ka Vijaya Utsav arhajar arposan hinin kasngi hatura parade ground bat lakershan pisaya kani daka Chief Minister's Special Grant. Menteri Ramba Konrad Kesama ublalong ukongsan ulayro yakibriu bat yaka puja committee na kabanta ka jing penne yaka jing suk ka jing renti bat ka jing sumar yaka mariang haga tamasa le niam jongki. Haka nekasi Konrad Sangma ulapan benaru yaka project pen internet yaka tura ka basyong dor kan reu klur tengka kaban sedang menta ubnaihi bat ru yaka jing temu ban bo yaki jaka let shabar pat ba haka leng kidong. Deputy Commissioner Bibhar Agarwal ru ulayaro yakijing penne yakijing suk hakapor puja. Karamram DPC kalayo yaka best puja haka category A katba karishi para DPC kala job naka category B. But kaladonru kajing sambusket naka banta kajing kuat but jingsha pen ilariti. Ban penkut yaka kubor sajisengan pensengaw yakimat bakongsan. Kot jumut Menteri Rambado Narendra Modi ban penlong ya ke India ka Viksit Bharat da ka babut iki kendon ka riti sanshari bat ka mensim jong ka Atma Nirbhar. Pentib Chief Electoral Officer ka Meghalaya Dr. BDR Tiwari Shapang ki jing penkre jong ka Meghalaya na ka banta ka Special Intensive Revision SIR ya ki electoral roll. Bat penbina ka sarkar ban penhe ikakatling swing ha umroy da 1,000 sanspa square meter. Kapto ka kubor kalakot na ka AKASHVANI SHILLONG haka po prabaji nginya so bat ka AKASHVANI Delhi na ka banta ka kubor ka kitin Hindi hadin kata an penbot ka kubor ka kitin pareng haka por pra katsan minute kani kadai AKASHVANI SHILLONG.